Le va a pegar con pierna izquierda. Levanta la pelota. Troy, distancia adentro. ¡Gol de Pachuca! Con Telcel. Tienes el fútbol en tus manos. No mete balón todavía. Hopkins intenso en el arranque del partido, tocando mucho pelota. Por allí Herrera atrás. Venía Stroh. Ya se junta con Herrera. Aro por fuera. Buena pinchada de balón para Klick. El toquecito. Viene el centro de Stroh. Atrás para el remate. ¡Gol! ¡Gol! Miren dónde arranca. ¿Dónde está Herrera? Y vamos a ir de extremo a extremo porque arranca con Herrera. Porque خيمينيز الآن حولها إلى فابيو. ليما والتقدم، ليما والمرور، ليما والمراوغة، ثم العرضية، ثم الكولومبي. الله الله، وصل كبير لا يكتفي بالقليل، وصل كبير لا يكتفي بالقليل. نعم إنها بالأربعة ومن دور الأربعة إلى المحطة القادمة، إلى محطة. Още едно нападение на домакините. Себастиан Вия в наказателното поле. Сам срещу Секолич. 2-0 за домакините. Още веднъж автор на попадението е бившия футболист на Бока Хуниорс. Втори гол. И втори различен начин, по който Себастиан Вия да отпразнува свое попадение. А дебюта за ето този човек, Кристиан Секолич, наистина се превръща в кошмарен. Y Garnica la gana y se quita la marca y toca para Paradela. Paradela mete centro, Cambindo, golazo. ¡Gol del Necaxa! Lo metió Diver Cambindo. Con Telcel tienes el fútbol en tus manos.斯科斯右脚打门，哎呦，这球还真是直接进了，直接任意球破门。里亚斯科斯帮助球队在对方少打一人的情况之下，与战当中先行破门。 И на страхотни впечатления с играта си. Не само в Етър, като цяло в българския футбол, тъй като в последствие той защитаваше и цветовете на Арда. Изстрел сега към вратата на Етър. В 31-та минута Берое повежда в резултата. Кой ако не Себастиан Вия? През пролета да дърпа своите съотборници напред, с който офанзивният футболист в лагера на домакините ознаменува своето завръщане в титулярния състав на Берое след изтърпяно наказание. Ново обаче попадение, което идва след създадена опасност.